Nangisekuhluphekeni ngikhala kuSimakadze yena angiphendvuli. Simakadze ngisinzise kulaba ngicabangela emanga nakubakhohlisi. Nini labacala emanga uNkulunkulu uyakwentani kini? Uyakunijezisa kanjani? Niyawujeziswa ngemicibisholo lekhaliphako yempi. Nijeziswe nangemlilo wemalahle embombo. Maye kini lengingumchamuki lapha kaMesheki. Ngihlala emathendeni akaKhedari. Sengihleti kakhulu kwaze kwenca emkhatsini walabahlonza kuthula. Mine ngitsandza luxolo nekuthula, kodvwa nangitsi ngiyakhuluma nje bavuka indlwabana. Ngiphakamisele emehlo ami etindzabeni, lusito lwami luyawuchamuka kuphi? Lusito lwami luchamuka kuSimakadze lowenta lizulu nemhlaba. Angeke avume kutsi lunyawo lwakho lushelele. Lo longumlondvoloti wakho akedeli. Mpela lo longumlondvoloti waka-Israyeli akadeli akalali. Simakadze ngumlondvoloti wakho, ungumfundi wakho esandleni sakho sekudla. Lilanga lingeke likubhadlise emini nenyanga ebusuku. Simakadze uyawukuvikela kuko konke lokubi, yalondvolota impilo yakho. Simakadze uyawukulondvolota kuphuma kwakho nekungena kwakho, kusukela manje kuze kube phakatsi. Ngajabula ngesikhatsi batsi kimi sambe siye endlini yaSimakadze. Sesime emkhatsini wemasango akho Jerusalema. IJerusalema lidolobha lelakheke kahle lavivaniswa. Ngulapho ikhuphukela khona imindeni yaSimakadze iyewudumisa uNkulunkulu njengoba yena ayala Israyeli. Ngulapho kuhlala khona tihlalo tebukhosi tekwehlulela, tihlalo tebukhosi tendlu yaDavide. Thandazelani kutsi kube nekuthula eJerusalema. Shangathi bangaphumelela babe nemhlanhla bantfu labatsandza wena Jerusalema. Akube nekuthula ngekhasi kwetindvonga takho, kube nekuphepha etigodlweni takho. Ngenca yebazalwane bami nebangani bami ngithi kuthula akwanze ngekhatsi kwakho. Ngenca yendlu yaSimakadze uNkulunkulu wethu, ngikucelela inchubekela phambili. Makudunyiswe uYise neNdodana kanye noMoya oNgcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni, senjalo nanyalo, kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sifundo sekucala sibhale eTestamenteni lelidzala encwadzini yeMakhosi yesibili, sehluko semfica kusukela evesini lekucala kuya ku-16. Second Kings chapter 9 from verse 1 to 16. Sifundzeka kanje. Umprofeti Elisha wathumela lomunye welicembu lebaprofeti labenaye wathi kuye, bopha lijazi lakho ngelibhande utsatse luphomvo lwemafutsa uhambe nalo uye eRamothi Gileyadi. Dawuthi ungefika lapho ufune Jehu, umsa waJehoshafati,
ludalwa nguNimshi. Bofike uconze kuye, umkhiphe emkhatsini walabangani bakhe, ungenise ekamelweni elingekhatsi kakhulu. Ukobe sewuthatha lolu phompo lwemafutsa, umtsele ngalamafutsa enhloko yakhe, uthi, nangu lakushoko simakatsi, ngikugcoba kuba yinkosi etikwe sive saka-Israyeli. Usuke lapho uvule umnyango ucele empunzini ungayibali. Ngako Elisha leli jaha lelalingumprofethi lesuka laconza eRamothi Giliyadi, lasina lifika khona lakhandza letindvuna tempi tihleti ndzawonye, lafike lathi, nginemlayeto wakho ndvuna. Jehu walibuta watsi, ukhuluma nabani? Lo mprofethi waphendvula watsi, nawe ndvuna. Jehu wasungela etulu wayawungena endlini. Lo mprofethi wasewutsela emafutsa etikwenhloko waJehu, watsi, naku lakushoko simakatsi, uNkulunkulu wema-Israyeli uthi, ngiyakugcoba kutsi ube yinkosi etikwe sive simakatsi ema-Israyeli. Kufanele ubhubhise indlu yaka-Ahabi. Inkosi yakho ngitawukhipha sibhongo sengati yetinceku tami baprofeti nengati yato tonkhe tinceku tasimakatsi leyachitwa nguJezebeli. Yonke indlu yaka-Ahabi itawubhubha. Ngiyawukubhubhisa ka-Ahabi bonke labadvuna labasele ka-Israyeli, labakhululekile nalabatigcile. Ngiyakwenta indlu ya-Ahabi ibe njengendlu ya-Jerobowamu umza waNebati, nanjengendlu yakaBhasha umza wa-Ahiya. Jezebeli yena uyawudliwa dinja kuleyo ndzawo yaseJezerēli, futsi akayongcwatshwa ngumuntfu. Wesuka lapho wavula umnyango wacela empunzini. Watsi Jehu nakaphumela kulabangani bakhe, lomunye wabo wambuta watsi, kusahamba kahle yini? Lolu hlanya belutokwentani lapha kuwe? Jehu waphendvula watsi, niyamati lo muntfu kanye naletimvo letikhulumako. Batsi unemanga sitjele. Jehu waphendvula watsi, naku lokushito kimi, naku lokushiwo ngusimakatsi utsi, ngiyakugcoba kutsi ube yinkosi etikwa Israyeli. Besuka lapho baphutfuma bamdlalela emajazi abo etikwe titebhisi ngaphansi kwetinyawo takhe. Base bashaya emacilongo bammemetela batsi, Jehu inkosi. Jehu umsa waJehoshafati lodalwa nguNimshi wakha luzungu ngaJoramu. Ngaleso sikhathi Joramu kanye nabo bonke baka-Israyeli babeSolomane bavikele iRamothi Giliyadi kuHazayeli inkosi yemaSiriya. Kodwa Joramu abesabuyele kulela laseJezerēli uyawuphothisa emanxeba labekwazwe ngemaSiriya empini yawo Hazayeli inkosi yemaSiriya. Jehu watsi, nangabe nani nibona kanjalo, cabelani kutsi kungaphunyuki ngisho namunye lapha edolobheni ahambe ayowuteka lendzaba lena eJezerēli. Ngako wagibela lencoleni yakhe yempi wabanga eJezerēli, ngobe phela Joramu abephumulele lapho, kantsi na-Ahazayiya inkosi yakaJuda abehlile kuyawumvusela. Siphela lapho sifundvo sekucala. Sifundvo sesibili sibhalwe eTestamenteni Elisha
ngekwencwadi yabaseKorinte bekuqala sehluko sesithupha kusukela evesini lemfica kuya evesini le-20. 1 Corinthians chapter 6 from verse 9 to 20. Anathi yini ukuthi labangakalungi abayikulidla lifa lembuso kaNkulunkulu? Ningayengeki tingwadla nalabakhonda tithixo netiphingi nalabatfuna labalalanayo nemasela nalababukhali netidzakwa nalabetfukako netigebengu bangeke balidle lifa lembuso kaNkulunkulu. Babenjalo labanye emkhatsini wenu, kodwa-ke nyalo senagezwa nangcweliswa namukeleka kuNkulunkulu ukuthi nilungile egameni leNkosi Jesu Kristu, Moya waNkulunkulu wethu. Kuthi konke kuvumelekile kimi, kodwa akusiko konke lokulusito. Yebo, konke kuvumelekile kimi, kodwa kude nakunye lokunekungicilata. Labanye bathi kudla kwendelwe isisu sendelwe kudla, kodwa uNkulunkulu uyawubhubhisa kokubili. Umtimba awukendelwa bugwadla nekujuma nebuphingi, ngoba umtimba wenkosi nenkosi yemtimba. uNkulunkulu wayivusa inkosi, nathi uyawusivusa ngamandla akhe. Anathi yini ukuthi imitimba ititfo taKristu? Pho ngingatsatsa titfo taKristu nitende titfo tengwadla noma tesiphingi? Cha, ngeke. Anathi yini ukuthi lotihlanganisa nengwadla uba mtimba munye nayo? Ngobe kubhaliwe ukuthi labo lababili sebayawuba nyamanye. Kepha lotihlanganisa nenkosi uyawuba moya munye nayo. Balekelani bugwadla nebuphingi. Tonke tono latendako umuntfu tingephandle kwemtimba wakhe, kodwa lo gwadlako noma lophingako wona umtimba wakhe. Anathi yini ukuthi umtimba wenu ulithempeli laMoya loNgcwele ohlala kini, lenamemukela kuNkulunkulu, ukuthi futhi anisibo benu, nine baNkulunkulu, nathengwa ngelinani lelikhulu. Ngakho-ke dumiseni uNkulunkulu emtimbeni. Siphela lapho sifundo sesibili. Babe, siyalibonga livu lakho uNkulunkulu lisibane endleleni uNkulunkulu. Siphakamisele emehlo akho uNkosi, etinsalelo usito levela kuwe uNkulunkulu. Babe, siyabonga livu lakho uNkulunkulu, dalo izulu nemhlaba uNkulunkulu, nokube nenkosi lebesilo uNkulunkulu levusa imvumisa empilweni uNkulunkulu ethembekile. Babe, simangana namhla ekuseni Nkosi, ngana liphefumunyele umoya Nkosi. Livu lakho uNkulunkulu lingajiki lambatha Nkosi, lokuthembisile evini lakho yakufeza Nkosi, nalomgcobile Nkosi wasakha abayinceke yakho uNkulunkulu noma inkosi yakho Nkosi, kuba njalo Nkosi. Nalokushite ukuthi kuyawoba njalo uNkulunkulu. Babe, ngabe uNkulunkulu kukwadeclaration ticalekise empilweni tethu namhla ekuseni nalifaya ngegama likaJesu. Babe uNkulunkulu, sikhuluma livu lekuncoba ngoba thina uNkulunkulu wasati uNkulunkulu, you knew us before we were born. My God and my Father, siconza uNkulunkulu emandla uNkulunkulu, ekukhonda uNkulunkulu, ekuba mtimba moya munye nawe Nkosi. Siconza ukuthi le mitimba yethu uNkulunkulu akusiwona nje wethu, konje ngowakho uNkulunkulu, thembele lakho uNkulunkulu, uthembela Moya loNgcwele uNkulunkulu. Moya loNgcwele Nkosi, njengoba akhona kule ndzawo lethembele sikhona kilo Nkosi, i-Altaras St. Albans Nkosi,
Sibonga uNkulunkulu ubuholi Nkosi, sibonga Archbishop wema-Anglican uNkulunkulu Southern Africa Thabo Makgobe, even naseSwatini Bishop Dalsie Dlamini, siyabonga uNkulunkulu ukuthi ithembe lesimisele lona Nkosi. Sibonga ne-diocese lakhe, ne-diocese lakhe Nkosi. Sibonga Nkosi ne-Richardson Mhlosheni yethu uNkulunkulu. Sibonga Reverend Zungu uNkulunkulu kuleli parish Nkosi. Sibonga uMshumayeli Mfane Nkosi. Sibonga nge-Lordship Inkosi kade Malangeni Dlamini uMshumayeli uNkulunkulu ukuthi babe lusi uNkulunkulu baleli thambelo leli Nkosi. Babe lusi baleti imvu leti uNkulunkulu. Sithithi imvu takho uNkulunkulu thina Nkosi, sithi imvudlelo lakho. Siyavuma uNkulunkulu sithi Nkosi asibe mtimba munye nawe uNkulunkulu namhla ekuseni. Sibonga uNkulunkulu live laseSwatini uNkulunkulu libekele inkosi inkonyama umsathu wesithathu. Sibonga uNkulunkulu ukuthi sigodlo sonke uNkulunkulu namhla ekuseni, my God and my Father, uya usinike amandla lamasha uNkulunkulu boba bethu khulu Nkosi ile ethembekile. Sibonga uNkulunkulu iParliament lelive laseSwatini, His Excellency Russell Dlamini uNkulunkulu ne-office la ne-cabinet lakhe Nkosi. Sibonga uNkulunkulu ukuthi my God and my Father uyobapha amandla lamasha namhla ekuseni. Utotonga Nkosi wonke ama-ministries Nkosi kuleli laseSwatini. Sibonga Nkosi ne-judiciary, my God and my Father, let the Chief Justice Big Maphalala Nkosi. Sibonga uNkulunkulu ukuthi ema-judge uNkulunkulu, magistrate bondaba zabantu base-execute ama-duties Nkosi kundleni emacala uNkulunkulu ma-magistrate calls wherever uNkulunkulu they are going to execute their justice. uNkulunkulu sicela Nkosi ubaphe amandla, ungenelele uNkulunkulu ubaphe amandla. uNkulunkulu nemandla base-execute uNkulunkulu lama-duties kanzima kangaka. Sibonga uNkulunkulu ukuthi kunebulungiso live laseSwatini ngenxa yemisa wakho uNkulunkulu. We acknowledge the peace we have in this country, Father God, because of the justice system from the judiciary, my God. You have rendered them, my God, the strength and the power, my God. For my God, when uNkulunkulu we are able to grant us a strength, uNkulunkulu, even we're going through valleys of shadow of death, my God. You anchor us with the gift of the Holy Spirit, uNkulunkulu. Mandla moya longcwele uNkulunkulu, sibonga Nkosi kusina namhla ekuseni. Ngombasata uNkulunkulu abakulela abakulekho live laseSwatini uNkulunkulu yabastrengthena uNkulunkulu. Seyikhulekela uNkulunkulu na-Israel uNkulunkulu nemandla Nkosi. Sisibabelwa amandla kunzima kabi kule yenzayo Nkosi. Konje sicela ubaphe amandla uNkulunkulu. Inzamvo yakho Nkosi iphetheke uNkulunkulu. Ifezeke uNkulunkulu ngegama likaJesu. Babe siyakhulekana namhla ekuseni. Sikhulekela uNkulunkulu tonke isebente embuso Nkosi ukuthi sisebenze ngokwethembeka. Dethembeke uNkulunkulu kulo mbuso kule government olive la Nkosi. Sikhulekela Nkosi sinamhla ekuseni. Bamva besikole Nkosi basetayiti ikole uNkulunkulu. Sicela Nkosi lo moya uNkulunkulu lapha ufaka labantwana abancane laba innocent uNkulunkulu, ma-satanism nemademoni abathakathi nemandla bomnyama ngisathane iqobo lakhe uvele ukrasheke ngegama likaJesu uNkulunkulu. Ba-innocent labantwana ngumlibalo yemveli lona Nkosi. Sicela uNkulunkulu udedele libhudlo lengadi nje Nkosi, uba-cleanse uba-redeem uNkulunkulu. Konke la bese kuhlelwe ngabo uNkulunkulu bayethe eqolweni konke lamagqede from all the cardinal points, my God, from the north to the south, east to the west. Ngicela uNkulunkulu ukuthi vele nje ba-cleanse bahlenge Nkosi eqolweni uNkulunkulu. Laba kuma-tertiary kunemimoya ehlukahlukene uNkulunkulu leseyishiwo nalavini Nkosi napa konke nje ma-homosexuality and every stuff Nkosi. Ngicela bangakhogeli bangakufunzi uNkulunkulu basemikhambathini Nkosi. Labanye basuke emindenini eyahlukene kwenziwa lonke ihlobo lema-rituals Nkosi. Siyabhidlida sidla lonke ihlobo lema-altara namhla ekuseni ngegama likaJesu. Labantwana laba bekende lutho uNkulunkulu abanasono siyabanxusela, we intercede on their behalf namhla ekuseni ngegama likaJesu. Kude ingoda etitawuclaima ema-innocent souls namhla ekuseni namhla emgwaqweni engadi lehlele ukuthi itawuchitheka Nkosi. Ichithekele Nkosi bami labangenaqala Nkosi. Sichithe ingadi yaJesu libhudlo lonke Nkosi, liklina le migwaqo Nkosi. Kuko konke Nkosi simelane nema-gender based violence uNkulunkulu namhla ekuseni. Yonke le mimoya kaSathane leyo Nkosi lebanga ukuthi kube khona kuhlukubetana uNkulunkulu kwebulili lobuhlukene uNkulunkulu. Sicela uNkulunkulu ukuthi be-crushed Nkosi ngegama likaJesu. Babe lonemandla imimoya ema-poverty is not our portion, my God. Thina sibantwana bakho uNkulunkulu sizuze uNkulunkulu golide nesiliva ngoba sikhonda wena Nkosi. Sicela uNkulunkulu kweswela Nkosi ucrushe Nkosi intervene kule economy live laseSwatini uNkulunkulu ngegama likaJesu. Babe siyakhuleka uNkulunkulu labagulako labacinzetelekile laba-crushed emoyeni Nkosi enkundleni texhumane emakhaya uNkulunkulu ngegama likaJesu uNkulunkulu. Ngicela Nkosi ubabambe ngibaphathe ngemusa Nkosi. May your mighty hand of glory Nkosi cover them, my God, and may you intervene upon their needs Nkosi.
tidzingo kodwa tifezeke nkulunkulu labalimele emoyeni Nkosi ngicela baphothise Nkosi emanxeba Nkosi babe nekuthula Nkosi babuyisane nkulunkulu nawe nkulunkulu ethembekile babe vusa lithemba nalosebe kabe sekaphelelwa lithemba nkulunkulu mbiyele nkulunkulu ngemthangala wetingilozi nkulunkulu elevate nkulunkulu restoration lebekudliwe esikhonyane babe siyakhuleka kunabantwana bakho kule nanzawo Nkosi bembese ngesinye isikhathi nkulunkulu ebusaphini lobungcwele ngoba wena nkulunkulu ungibabe lo indvodzana lo ngiyise nkulunkulu ngiswa konke ngumnini mandla wonke Nkosi ngemandla engadi yaJesu Kristu waseNazaretha ngenkulunkulu indvodzana nkulunkulu by the name of Jesus Christ of Nazareth every knee shall bow every tongue shall confess ngemandla moya longcwele nkulunkulu ngicela nkulunkulu ucoverishe and seal our prayers ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen. Oh, praise God, praise God, praise God, praise God for this session. Praise God for this session. Siyabonga